Biti četnik značilo je biti nadasve hrabar vojnik i veliki patriota. Ali nije uvijek dovoljno samo biti, treba to pokazati i ispoljiti. Časna jugoslovenska vojska u otadžbini je baš to viteštvo pokazala u toku samog Drugog svjetskog rata, neizmjerno se žrtvujući za svoju kraljevinu i narod u njoj. Dakle, to je bila vojska odana kralju Petru II. I potčinjena generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću. Od samog formiranja jugoslovenske vojske u otadžbini početkom maja 1940.